Aitoomon taa ntae toonkaik pokirare tena channel ang oloikoni, ewueji ene oleng'oti likiimaki imbaa ang naipirta olosho lang, naipirta yiok, nikinteng'enare. Aimaki imbaa kumok oleng eng'eno nagut naipirta yiok kira maa. Ayiolo ajo ore tekuna olong'i naa kumok oleng inkera ang nemeyiolo adup oleng enkutuk ang. Naata oshiake olola peyie aidim aiteng'ena sinanu entoki nayiolo, hoo nejo irmaasai meisha elukunya nabo eng'eno. Kake ore naa keyia, kiimaki imbaa kumok ajo sinanu naa piilotu alo aitereu, nikinteng'ena, neeku aitoomon intae tena channel ang oloikoni TV peekimaki dii ake imbaa nikinteng'ena. Naomon intae ore iyie oing'orita tenakata, aikilikuan peyie subscribe, ironya ina subscribe button, nilike doi, ninchea te group naba enaa enitii, peekitum aimaki imbaa kumok oleng naipirta yiok, naipirta olosho lang. Naa ore taata kigira aiteru, naikilikuan ake ajoki totona nining'oki ntobiraki peyie naa teniyata embae niindim aikilikuanu, nikindim ake aikilikuana te Facebook, Stephen Ole Nkosera, search ina Facebook page, nikinkilikuan embae naba enaa eniyieu ashu kiliki ajoki maimaki entoki naba enaa eniyieu nikiimaki, nikinkilikuan embae akeyie naba enaa eniata amu ajo oshi ajurr oleng ena kutuk ang e kimaasai. Ayieu sii ake nikinteru aiko inji toorubat osesen. Naa ore osesen neeta rubat kumok oleng. Naa kayieu siyie nikinteru tendukuya. Ore endukuya naa eeta inkarn kumok. Naa kaomon taa ore oltung'ani pookin oba enaa oloing'orita, eya oshi nepaasha yiok irng'ejapa kidogo nikira ake pooki enkaji e maa. Eetae iltung'anak oojo endukuya, neetae kulikae oojo enkwe, neetae kulikae oojo elukunya, ajo sinanu naa piilotu alo aitereu. Naa eetae sii dii kulikae oojo duo enkata naikoni inji ainyal kidogo, nejo kulikae enaisui, ajo sinanu naa, nejo kulikae emborbor kake ore emborbor naa matejo endukuya enakata naaji teninepu endukuya oltung'ani apa otua neeku kulo oik oshi lelukunya kulo, ninche duake metii nkiri naa ninche naa ejo irmaasai emborbor. Ore naa eyia nejia, ayiolo ajo indipa atayiolo nena arn nitoning'o, manyaaki sintae aing'uraa entoki naji irpapit amu ebulaki naa irpapit endukuya. Kayiolo ajo tenajo irpapit naa ore kira pookin olosho le maa naa ekiyiolo naake entoki najito, entoki naji irpapit, meeta oltung'ani lemeyiolo irpapit. Kake eeta sininche irpapit inkarn kumok. Naa ore enedukuya irpapit, naa ore peyie eeku irpapit kumok oleng telukunya oltung'ani naa eya neji orkuju. Orkuju, irpapit, ajo sinanu naa irpapit duo laijo etaa naa kumok oleng. Neya sii neji ormasi.